Beker desek, beker verse unça albayız. Bergenler ahmantap keteriz. Akçaсын berip atar. Ular üylö bagып atat. Ошого жараша биз талап кылсак болот тазалыкты. Мөмөдөңүз саткан базардын ичинде мантыкана деген болчу, мына келдик. Элдин суранычы боюнча. Кымбат нерсе ушул? Арзан элеби мантык казан? Мына эмне мына? Шашлыктын эмеси да кошулуп кетиптир го, пияздары. Бул жакта аш бар дейт, ашка келчи. Бул жерде номерлер көп экен. Секретный жерде экен. Бирок Кайнатай сорт коюп жизбемекке отуруп туруңуз. бол азыр. Кайнатай сорт коюп. Ассаламу алейкум. Чорный хоттор го бияга. Мынаны жакшы коропсуң. Мындан да короп коюш керек болчу да. Холодильниктин ичи бир жолу заң басып кетти. Мантыканага ушактан өтөлү. Денетке чыгып акалы. Ассаламу алейкум. Не деп чыгат? Толтак булак. Ооба. Sağ olun. Sesmi, danışmı. Ne oldu? Sen mutlu olasın. Hiç o aşkına değil. Mas gün kanda искусственный. Живой bu? Живое оно? Mas живой bu. Круассан ставить? Uşağı живой menen emen ayırmama koya kaldım. Akıtlı gündür ha. Say, искусственный güldürdü dağı. İçeke kim verdi? Ha, siz mi? Siz mi? Ana yiyecek. Tazalık kanday içeke? Özünüz canlı isteyleyiz mi? O taksitleri teyli tokşuysa? Gökten beşteysin. Canı ile açtınız mı? Şu an gün taza eken da. Bir yıldan kim kesinlikle şu hakkında ben garanti vereyim ola. Çeneyle ha? Ben çocuğu şehirde olayım. Çeyrek albaysınız. Bir tat koyucu içine daha. Ne? Bucağınızda. İş ordularınızda. Turabilirsiniz. İşteyse getireyim. Yok. Okşa mısır, tazalık, bizge geçeyim taza oluş gerek. Deşike. Bunun içi büyük etmeyelim, sıra O karap Bir karap koyunuz. Ana şu kuknyanın, emenin özüne gönüllü koşunuz gerek. İçine kireken ha, gir tatır. Tamam, tatır. Kirde öyle mi? Bu bir YouTube'a çıkarağız. YouTube'a çıkarağız. Yani görünüşü bunday kanatlandırarlı öyle. Yok. Niyetliyle görünüp ciddili çok okuyor. Vardır yerde taza olsun diye ortamızda. Şimdi teşekkür olduysan tazalı olur. Şöyle gelgen klientleriniz görüp durады ekan da tazalıkta. Biz emim işkerlerge karşı emasmiz negizi. Просто таза olsun degenizde adam korubasın. Tazalık bolsa ham olbayt da. Самогонный баягындай eski nemelerdi Ma emenin üstü jabık boş gerek koyun hamurdan. жауап болуш керек. Ал жерде койдум да. Silif жоқ екен, şu жерде эле жууп, şu жерде эле тазалайсыздар. О, ушундай жерде. Silif сууну каяка төгөсүз? Сууну ол жакта бир төгө турган жагы бар. Ошол жакта. Эмеге агыз салбайсызбы? Тазалыкка көңүл буруп эчке мына ачык турбасын, таза. Siz taksitlerdi эле келеткенсиз да бул жерде, өзүңүз жалгыз. Ишиңизге ийгилик, рахмат. Мына жерлериңиз ичи таза эле экен. Бардыгын бирдей чагылдырбасак дагы болбойт. Бир стакан водички да бар. Рахмат, көпөңү ичебиз, рахмат чоң. Буат тынч болуңуз, ийгилик. Bir figür bastır koydum abi. Ne deysin? Can gerek de. Yemede komentarada Yıldız'ı köp suraysa, Yıldız kafesinde tekşerip koğuladı. Komentaradağı el surangan kafelerge barabız. Yıldız dep manda turат. Yıldız kafe ekan. Komentaraga köp жатыр, şunda tekşergiledi. Assalamu alaikum. Anlayın ha. Aksan var mı? Administratör var mı? Administratör var. Aksan administratör var mı? Videolardan keyin bular dayardan turadi. Dayardan olib turadi. Administratör kim? Aksan dayardan olib turadi. Assalamu alaikum. Sizler qandaysizlar?
Şaşılır yemeler şu жерде даярдамаган. Администраторлар жок. Чепкен халаттары жок. Eşikte. Эшикте Eşikte. Kameralar var ekan ha. Четкенен булар даярданып отур. Эч комментарияны окуп бана тазалап. Маркировкалатты. Бүгүн канчасы? Бүгүн 10:04. 10:04 көрдүң бүт. Жауап булар даярданып отур. Даярданып алып турсаңар да силер. Жоқ, дайым эле ушундай. Тезирээк кыймылдай элем. Мен дайым эмес. Комментарийга жазып тур да силерди. Комментарийга жөн жазбайт да. Ойлодум ушу bir gün бизге да келсе керек. Комментарийга жазып тур. Яғни буну ушинтип кийебизби? Жөн мындай ташаса болбойбу? Макул ташасаң таша аламыз. Бул кандай Спортивный Киyiş gerek. Беркинде халат кош керек эле. Перчатка бар, кирөөрүң. Беркинде эле халат бар эле. Шеф, постоянно иштейсиз, честно айтыңыз, шуну. Постоянно шуну иштейсиңерби? А? Перчатканы коюп, анан халатты коюп койсоңар, даярданып турсаңар да камера бар экен. Бул жер ремонт болуп тур, а? Ороздан кийин ремонт болду. Тамагыңыздар таттуу болсун. Шүгүр, жа. Тамагыңыздар таттуу болсун. Tamam. Азыр коюлду да бул. Азыр коюлду эле. Адамдар тамактанып атат. Алдынан турбаш керек да. Азыр барсам. Бисмилла. Ассаламу алейкум. Шеф, кандай? Амансыздарбы? Жамдүстөрбү? Ремонт болуп тура? Качан? Орозодобу. Жана кафелер чыгып кеткенден кийин сразу ремонт башталыптыр да. Молодец. Бул кубандырат. Тазалып, ушундай болуш керек да. Кичине адамдар деген акчага сатып алып жеп атат да, туурабы? Постоянно шуну иштейсиңерби? Честно айткыла. Кайым ушундай. Баягы рабочий процесс деп калышат го. Мен мынаны түшүнөм да, рабочий процесс. Мына бүгүнкү түшкөн обед малына, бүгүнкү түшкөн анча-мынча ба айлап жылдап кирлер мына кара, мынада турат. Көрдүңбү, мына дагы чала жуулган. Мына чала жуулган, мына чала жуулган. Мына үстү мыналарды рабочий момент деп түшүнсө болот. Кечке мал Россияда бардык кухнялар смен бүткөндөн кийин как положено тазаланып, тап-таза болуп кийинки сменге өтөт да. Ошондой көрүнүш болуш керек да. Бул жерде азыр силердики эми ремонт болуп тур. Эменин санэпидстанциянын тазалыктын нормасына мына айтып өткөндү айтып беришкен да. Алар биз менен 2 кафеге барган. Ушундай болуп туруп, ак кафе менен кухня тазаланыш керек деп айткан. Бул жак обязательно ачылат. Тазаланат. Обязательно 2 мал кафе ачылат. Алар постоянно ушунда ачык турабы? Заказ салдым да ошого ачып койдум. Заказ үстү жабылып турган, мындай болуп туруп, жабылып турса болбойбу булар? Постоянно жабылып туруп алып, кайра жабылып туруп, ары өтөт, бери өтөт, тамакка түшөт да. Ким? Ал жаным, ар Мыналардын ичин дагы, мыналардын сырты дагы. Эже, администратор, мына таза эмес. Барсаңыз? Буну эми кимчилик менен таптыга жууп болбой жаңылаш керек. Мына тазалыкка кирбейт натыр. Мына жерлериңер таза, алдыңар таза. Ремонттон кийин баары бир таза да, эми таза эле дейбиз биз. Ток катып кетпейсизби, эжеке? Кудай сактады азыр сизди. Ток барбы? Берип туруңуз эми. Туруп туруңуз эми, эже. Ол кармабаңыз. Ток тийип калды го. Кармабай туруп туруңузчу. Эже. Өчүктү точно. Ана ток тийип калды. Кудай сактады азыр сизди. Өчүрдүчү. Жок, мына сууңузду өчүп берип чыгып туруңузчу. 1 мүнөт биз тынч кетип калайлы. Кудай сактасын. Бизге эле бир нерсе болуп биз айткандай рухсаттан сиздердин кафеңиздерге келип тең дагы кыз чыгып жүрбөсүн. Рухсатыңар менен тартып атабыз. Ар бир жерге келгенде рухсат сураңдар, унутуп калдыңыз, рухсат сураган. Каршылыгыңар жок. Биздин жашап аткан жумушубузду кандай кабыл аласыңар? Жакшы. Туура элеби? Ото сонун. Болду. Элдин биринчи тамак ашына тазалыкта биринчи. Мусор кандай ушунча болобу? Азыр ошо салабыз иши олду, алып түшүп, чыптага салабыз бир чекеге. Мына жерде атайын барбы өзү? Урна болуш керек Жок, го? ушундай пакетке салабыз да. Пакетте уттур сырткап чыгасыңар. Сырткап чыгабыз, уттур бул жерден алып кетет. Мына өтө алып калсын деген. Кудай сактагыла эжекеничи. Өзүңөрдүн силигиңер барбы? Сынып бар алабыз үстүккө. Түз кетет. Чогултпайсыңар. Мына жерге суу чогулуп турат да. Буну төгүлөт, жок бул жерге чогултпайт. Силифиз бар ушунча. Утуруп агызып жууйсуңарбы? Честно. Ооба, честно. Азыр эми мынанда суу турат да мына. Таза суу мында турат. Мунун ичине агызабыз, иши кетет, бул жака кетет. Кетип атат. Ачык экен. Просто мынада суу чогулуп турат да. Onu azır. Орун шундан жугуп атат да, эжекелер. Жана бөйрөгү ооруган, боору ооруган,
ушул Миланын таза жуулбаганлыгынан деп мен угуп жүрөм постоянно. Ошого тазалыкка көңүл буруңуздар эжеке. Эртең өзүбүз элден кайра жардам сурап чыгып атабыз да, калай кактан акча сурап анан операцияга барып атабыз. Бұл жерге жолдың үшіншісін бұл жерде шақайбыз. Анасыда үшіншісін шақалатын жаққа. Ремонт болгону көрүнүп турат да, ремонт болуп тазалыгы бар экен да. Жакта эмне бар? Малар кандай эже? Бул иштей тургандар бар? Abi şu moment işte orada kulları var. Маларга да көңүл буруңуздар. Мал кир көрүнүш да. Abi sallıyor. Рабочий момент экен бирок. Тероно тап таза туруш керек эжеке. Алдыңкысы таза экен, мына үстүңкүсү мынауңуз кир экен. Мал жерлериңер таза экен, не дейт? Эт столу. Бул жерден эмне даярдайсыздар эттерге? Бұл жерге şu құрдақтың көшін табатан үшін не болып шығарады да, просто шығарауыз. Еще бұл жаққа... Бышырып мына жерге алып келесиңер түшүктүп. Анан бул жерден порко даярдап бересиңер. Бұл жаққа манты төз. Мал вентиляция алып эле салыш керек экен. Страшный го, мына карачы кирди. Кара. Onun 04-26 баардыгында маркировка болуп тур да. Баардыгында бар экен. Булар мен даярданган. Ылдый жагы эмени тазалаш керек экен. Холодильник. Нижний часть. Эжеке? Холодильниктин нижний части тазалыкка муктаж экен, раз алдым. Анан суу алып келет. Бирок мына чоккалар бар. Үстү дагы мыналарды тазалап берсиз да. Көрүнүш жакшы. Мал да мына караңыз. Маларды караңыз. Сырты мына бул не? Эмеби? Mantığı Бул да мына тишинде. üstüne koyuyoruz. Ушул жерде бышабы. Малдар караңыз мына тазалыгын. Шуга көңүл буруңуз. Манты бышкан жерде экен. Ага, жакта эмне бар? Ekter olan fadnikler var. Эжеке, бир. İştelbeyt. Укутуңуздан да. Кирип ал. Комментарийде жазып тур да, кече срок кодосун карабадым го депчи. Мынанын ичи дагы мыналар бүт химическийга бир муктаж экен, мына караңыз. Ичин, холодильниктин ичи. Бул замыр бүт чыкпайт го, чиркөө муну канча алган? 6 март 26 жылы. Ошондон срок годност бүткөн жагы каякта экен. Так, более 12 месяц дейт. Ошондо 6 март болсо 27 мартка чейин экен да. 6 мартта чыгыптыр, анан мына жерге жазып коюптур. Срок годности 12 ай дейт, көрдүң? 12 ай. Срок годности нормально деген. Ошол кечеки кафелерде шу срок годносту карабай калыптырбыз. Эжеке мына холодильник тазаланган эмесине. Сырты жакшы экен, ичине дагы көңүл буруп коет экенсиздер. Срок годности үстүн жабылган, көрдүң? Алды дагы жабылыптыр. Алды дагы жабылыптыр. Мына үстүндө жабылыптыр. Бар. Конкретно даярданган. Мыналарды кара. Если конкретно даярдасак, болчу. Эже бул май эмнеге иштетесиздер? Самсага кошосуздарбы? Холодильник эмеге тазалыкка муктаж. Эки холодильниктен тазалыкка муктаж. Сырт жагын гана жылтыратыптар да, ичине көңүл бурбапсыздар да. Мына эмне? Эт кесе турган. Эт кесчү. Эт кесчү. Камыр кылчу жерлер барбы? Самса мыналар эмнелер мыналар? Булар лагандар. Не иштетесиздер? Ашшалар. Ашшалар? Ашшалар. Жанагы булар уже утилизация кете тургандарбы? Сынып эмелер экен. Уже кете тургандар бар. İşletilmeyi таза экен го. Бирок талкаланып бүтүп тур да. Самса жасай турган амыр кылган жерлериңиздер каякта?
Mına jakta ne var? Oşo samsanın içinde de bacana girdiğinizde oşo jerde jasaladın endi. Bu jak sırtqa chiqib ketadi. Ocak oşo. İşte yok bu jakta? Susuzlar koyuyoruz ocakta. Janakı pakette musul yok oşo. Piyaz var ekan. Tatib qo'y, buna jakta piyaz turadi. Al. Bu jakta ne var? Go'shtlar o'tiradi ocakta. Amanızda tatlı olsun. Тазалық қандай екен? Тазалық жақсы ма? Ya. Анасыз жоқ mu? Sağ ol тапсыр. Тазалық қандай? Жақсы ма? Тамақтар дайын екен? Ремонт болып тұр да бұл жер, көрдің? İkinci etажда завод бар, ол жақта намаз қылмай. Пішірған жеріңіз қай жерде? Батырақ алып тұрсаңыз пішірған. Тамақ еме жасалған жерлеріңе қай жерде? Самсаның бамырлары жасаған жерлеріңе. Бұлардікі қанша этаж бұл жер? 3 этаж. Hamurdan şu жерде, şarkıda şu жерде. Болды, şunday жерде жаша. Samsa falan ya. Еще екінші этажда бар, екінші этажда ол просто гости отырып қонса болды. Намаз қылады. Екінші этажда ол жақта тексерсеңіздер болады. Болды, şunday жер. Ушул жер еще жаназа бар. Азаматтар, тазалық эми мынау эмеңер бардыгы жакшы экен. Каждый день срок менен коюлат, обязательно. Честно айтыңыз, да? Дайралган жокпуз ака. Честно айтып атабыз, каждый день тазалык. Тазалық ушундай карамаңыздар, комментарийга жазылып турду. Азыр комментарийга Элдос жазылыптыр, анан дагы лагманный деп жазылганмы? Но жер. Лагманный деп. Бир лагманный кафе, эки кафени жазыштыр да, ошол эки кафени чалдыралы деп келдик да. Ийгиле экен тазалык. Жогоруда эмне бар? Жогоруда гости отурат жер, ал жерде текшерсеңиздер болот. Уверенный сүйлөп атасыз да. Жок, эми просто Уверенный сүйлөп атасыз. Тазалык кандай экен? Жакшы. Жакшыбы? Честно. Амин. Ассалаумалейкум, мамам. Тазалык кандай экен? Жакшыбы? Мамам да сатты. Тазалык жакшы эле экен. Жакшысыздарбы? Тазалык жакшы эле экен. Тамактана турам. Бул жерлер бүт жаңы коюлган окшойт мыналар, а? Орозонун ичинде ремонттан кийин ачтык. Şaşın ekiye canı divanlarda koysa ekiye çıkma acaba. Ben boş çıktım. Sağ narışeni almasa onu götürün. Annem boş çıktı. Yapmamazsınız. Klientler için mi? Razdivалка, намазхана eкен да. Bazardagılar gidip namaza kuşar. Makul ejeke, işinizlerge iyilik hem biz kakonez çıkarıp veriyoruz. Жақшыны жақсы Болса дейбиз. кечирим сурайбыз. Айткан кемчиликтерин сонун ойдум. Канаты Ошо холодильник маржаны эске алып. халатынікі içindeyler да. Болды, анан кийинки жылайда халат, ак халат болот. Мындай эле таштап койгонго. Алып койсоңуздар жакшы болот. Рахмат эжеке чоң. Бизге караштыңбы? Тазалык кандай? Жақсы екен, жақсы. Сондай. Мына форма экен, а бул дагы форма экен, а? Неште? Эме холодильник жок бу сыртта. Администратор ким? Жоқ әлі. Без администратор штада. Администратор бар. Жоған кетті. Келді. Последний күндері каждый день шыққанына көрдің бардығы даярданған. Тазалық. Тазалық шындай болсын, а? Ардайым, а? Ол әке сөз А? жоқ. Ол әке Ұзақ сіздерге қарашты ма? Ежеке? Маған қара. Алдығы нандар қайаққа кетеді? Шашлыкка işletilбейбі қайра? Честно. Мынау су қантеді же мынау? Життан кетті ғой мынау су. Слив бар бі жоқ берді атайын? Бар бі? Ағызы өлі жүз олы ғой өзіге. Мына қарачы, мына көрдің мынау жерде кир андан кейін тазарақ, ана мынау тап-таза. Шу ақырында шуға чайға береді денсіздер, а? Ооба. Шуну бир эле жерде жүз ол ғой, асуун ағызып коюп,
Onda onda yok da şu yerde birinci çubuğuna çakarına çakayırsa. Mançalık kir boğunca çoğultpаңыздар да жеке. Менин ору шундан жугуп атат да мен миладан ору жугат дегени көп уккан элем да мен азыр ошол чын экенине мына далил да. Yılan gol işletmeyiz. Bir çöl işletmeyiz. Ана мына кухнянын эменин ичи тамактангандын ичи зал алды тазалыкка эме болуш керек экен, көңүл бурулуш керек экен. Ассаламу алейкум. Кандай туган? Дәмдесіңбі? Мал сырты таза екен. Таза жуыпсың бірақ, а? Ичи қантет мына? Ичи күнүгө тазаланды. Күнүгө тазалап? Бұны ашсаң болу? Assa Бұрышына ашылбай? Таза, мына сырты таза екен. Башқа жаққа қараған салыштырмалы. Мына ичи емеген да? Ичи. күнүгө тазаланды. Күнүгө тазаланат. Мыналчы мына. Күндө жуулат экен мыякта. Месоби күндө ичире жууп артышына болот. Мына мен қамыры. Сапсары калган. Қамыры? Клёнка арзан бы, қымбат бы? Айтчы. Клёнка арзан эле? Клёнка арзан эле? О, Қанша сом? 1 метр клёнка қанша сом көрі? арзан эми 200 көрөт. 200 көрі? Атпаттан алмаштырып Doğru, тұрыш керек ya. те. Клёнкаңа сілерке мал демек түзүгө экен го, бирок серона. Атпаттан алмаштырып турганга жакшы да. Эттер эки свей иштелет экен. Эттер. Мынау майлар жаман кир го. Мынаны ишин карачы. Көрдүңбү ма кирлерди? Мага. Печатки жокпу? Берчи печатки, берчи. Элден сөгүш укпайлы. Халат жокпу бизге? Ne deysiz? Халат жокпу? Халат. Халат болуш керек, бар эке. Берчи халатты да кийели. Рухсат бересиңер да текшергенге, а? Бизди тура эле кабыл аласыңарбы, жаман көрбөйсүңөрбү? Boldu hakem bolası. Boldu. Акам болоско дейт. Алла. Азыр бир жерге бардык эле, ал жерде да халат печать бар экен да, молодец, мындай көп жерден чыкпады да, мындай кийип алалы, эл урушуп атат бизди. Эмечи? Чептик деп коет экен го, баштыкы жокпу? Чептик жокпу? Бул болуш керек. Кыргыз өзбек бир тууганбыз да, туурабы? Мусулманбыз, ака-укабыз, манасы. Мынау майдын эмеси мени өкүндүрүп атат да. Эми бул кандай кошулат? Бул самсага кошосуңар, эмнеге кошосуңар? Мынау не белем мынау, фарштыкы. Мына шунуңар эметти да. Тазалыкчы. Бул. Мына не мына? Шашлыктын эмеси да кошулуп кетиптир го, пияздары. Бул качан кунбай? Свежий келет эке. Свежий, күнүмдүн күн алыш десиңерби? Keçek. Кечеки? Таза болсун балдар, тазалыкка көңүл бурулам. Мал не оролбоду шашлыгыңар? Az muzdan çıkarıp koyacak ya muzun turat. Мына карасаң, мынаны көрдүң, мынаны кир кылган ужечи, мынаны алды. Шашлык мына жерди карачы, мына кара кир деген. Көрдүң, мына басып койгон. Мынаны жакшы коропсуң, мынаны да короп коюш керек болчу да. Холодильниктин ичи бир жолу заң басып кетти. Мына холодильниктерди мыналарда бир сире жууп, химия менен тазалап, таза кармагыла жигиттер. Молодец. Так, 10-14 дейт. 10-14. Күнүмдүгү күнүнө свежий кыласыңар да, жазбыды, эме менен жазып коесуңар да. Свежий, таза. Молодец. Мынанын ичи таза экен. Мына халаңдын ичин да тазалатсаңар. Күнүгө видео чыгартат, көрүп атасыңар да. Күнүгө чыгартат. Эртең кечүү баары бир келет деген түшүнүк болуш керек да. Биз кеткенден кийин артыбыздан санап жакса келет. Постоянно таза işteyiz. Таза keler mi postoyan? Жити жок экен.
Түшүнүп иштегениңер тазалаганыңар үчүн жит жок да. Мына жерде эми жит жок экен. Башка жерге кирип мен тамак кармап калат. Тамак кармап калат. Жанагындай сасатын эмелерди, таблеткалерди озго салып дарылантасың. Мына ичи таза элеген, бирок бир чет тазараак кармаңыздар буну дачы. Буга эмне камыр кыласыздарбы? О. İşte. Алдыгынын ичин ачып көрсөтчү, эмне бар? Qaysi? Пакеттин ичин аччы, камыр тазалыгын көрөйүн. Кече сэндвич жасалган жерде камыр өтө кир болчу да. Бул кандай кам? Бул самсага заморозиттетилгенби бул же кандай? Çok. Aparatta ev çıktı. Ha, аппараттан İçine durmuş gerek tabii. Тынып, дагы туруш керек деген, а? Ha, мейли. Мына клёнкаңар тазараак экен да. Кече клёнкаларды көрдүңөрбү? Кече навайканада Videonu görüp bir daha tanıdığın sıra falan çözüyordu. именно тазалыкка көңүл бурган жигиттер, а? Сүрле жер, кичинеле самсаган иштемесиңер. А? Артқы силерге караштуу да ар жагы. Бул үстүмне ош 3000 бей ашканасы. Кимге ал ашканабы? Силердики? Tabaklar var. Çek görün. Силердики? Abi. Мына жерде силер. Yeter, assalamualaikum. Nasılsınız? Damlısınız? Nasılsınız? Şef qanday? Damlısızbı? Maşallah. Mындай ак халатта көрүп сүйүнөт экенсиң да. Даярдан тутарсыздар дагы. Ya. Я, всегда ушундай тазабы? Эжеке бол дейм, жуубай туруңуздар. Тынбай жуйсуздарбы? Мына жерде су түшөт да болбосо. Слив бар, а? Суга түшүп кетет. Ооба. 1 мүнөткө. 1 мүнөткө эжеке качып турчу, мына жерлерди тап чыгып кетсин мына. Тазалык. Алюминден экен, нержавейкадан экен, таза экен, а мыналар, а? Мынанын өзү мына жерлер эмне? Бул эме эмес, темир экен да бул, а? Ошон үчүн кичине заңдай баштапты да, кирдей көрүнөт экен. Мына жак тартпа чоң ал, зона. Эме зонаны тарткын ал, моющий зона. Моющий зона өзү кичине тазалыкка муктаж экен. Şöyle forma. Anday forma hoş geldin. Siz şef var mı? Tamam alıyorsun. Anday forma hoş geldin. Taza kıyatına da. Tümölüm olacağına açık ekan. Ha. Taza жер өзү ушундай ачык коёт. Эми эле элден коркпойт. Көмүскөдө тамак кылгандардан коркуш керек. Молодец, могул жерлериңер таза экен. Печатки бул жакта да бар экен, а? Печаткиде всегда иштейт окшойсуңар, а? Чынында эле. Ол жаңа таза екен, молодец. Тазаны эми таза дейбиз биз. Сөздүн ачыгы. Таза болсо таза дейбиз. Алдыдагы силерге караштуу? Биринчи этаждагы силерге караштуу? Биринчи этаж. Же биринчи этаж силерге карабайбы? Честно айт. Биринчи этаж силерге карабайбы? Birinci etaş. Hayat özü başkadan işledi. Биринчи этаждын полу Хазайын бир болсо биринчи этаждын адамдар тамактанган жери вообще грязный экен, жөн эле пол экен. Ол караштырып. Тазалыкка карап, көңүл мына жагы таза экен. Полуңар таза экен, ол отурган жактагы. Ар жакка каягынан кирет? Zalga mı? Bunda. Sırttan. Keçini tıkkan jeri eкен да. Assalamualaikum, tamamыңыздар тартып болду. Амансыздарбы? Тазалык кандай? Канаттандырыңызбы? Жакшыбы? Тамактар дамдуу? Сыздарбы? Дамдүүсүздөр, тамаңыздар тартып болсун. Таза приятный жер экен, а? Тазаны таза деген жакшы. Кир болсо кирди деген жакшы. Бирок таза ткан жер экен бул. Ишиңиздерге ийгилик, рахмат. Алдыңызды карап коюшуңуз керек экен. Үстүгө моштой. Алдыңыздар бир аз эмерак экен. Подвалга көңүл буруп коюсуздар, мына биринчи этажыңыздарга. Хоп, ич болуңуздар. Hop durak. Халатты белейле, а? Чайды ичебиз, рахмат. Мен усурларды коебуз. Хоп. Манткана деп коет эле. Mantık
Atkana uşaktan öte öyle. Atkana. Assalamu alaikum. Черный ход торгов яга. Assalamu alaikum. Şefler amansızlar mı? Kızlar mı? Küttünüzler mi? Ola. Hey maşallah. Ete geç belgeletlerinizdер de. Halat. Çeptik. Dağım ne var? Бар нерсеңиздерди бериңиздер. Киели, перчатки. Рұқсатпы? Кире берели. Ооба, Рұқсат сурап кирели. Эртең Ооба. адам бар. Бастырып кирди дебегиле деп ошон үчүн ар бириңерден рұқсат сурайт. Bir перчатки бериңиз. Комментариядан окудук да. Комментариядан окудук. Ушул жерде ашкана бар, анан манты өзүңүз эле окусаңыздар керек. Комментариядагы элдин сурануучунан акырын айланып келатат. Халат жокпу? Халат жокпу? Халат. Жоқ, қосымша жоқ. Бол. Кошумча жок. Ким администратор берди? Жұмадан келген жоқ аны. Кыскасы номер 1 манты шул жер экен. Кошумча, номер 1 ушул жер экен манты. Бирок мал канаттандырарлык эмес мына көрүнүш. Мына алюминби? Алюмин. Алюмин, а? Мына темир окшойт, а? Алюминге темир дуруп салыптар. Ремонт органда салып беришин. Кымбат нерсе ушул? Арзан эле манты казан. Аябай кымбат болбосо керек, эми мантыны ушул мантичницадан бышырасыздар да. Ушул нерсени жаңылап, мейли жаңылабасаңыздар дагы, ушунун өзүн таптаза кылып жууп. Мыналар эми майда, мыналарчы. Ошону жуат да. Жок, бул эми бир күндүк кир эмес да бул. Бир күндүк кир эмес да мыналчы. Bir günlük giremez. Номер 1 manты шул жер экен нокат боюнча. Ал жакшы. Анан эми мунун карасаңыз. Полный мына сынганына темирди коюп салыптырсыз да. Муну каерде бышырасыздар? Мына, бияққа Бышкан. Манты бар экен мына. Бул жак оператын бул жакка биринчи кирди. Бир көрөч. Слив барбы? Бар. Моша слив мына. Кетет şu. Кетет, чогултпайсыздар, а? Farştın üstü marli менен же streç менен жаап туруш керек да мына. Мына контейнердин өзү дагы эмеге муктаж болуп калды. Караңызчы мына кирди. Олорду караңыз. Камырды мына кыласыздарбы? Биринчи жол көрүшүм мына таза турган. Биринчи жол эми бул рабочий, мында кандай десем темирдүү жер керек, камырга тийбей турган жер. Камырга тие турган жер, камыр кылганын биринчи жол таза турганын көрүшүм да. Тазаны тазалай дейбиз. Мына эмне бар экен мына? Бул сыныктандар, ошондой. Сыныктандар? Сыныктандар каяка кетет? Мен кече комментариядан окуп калдым. Сыныктандарды шашлыктын жанакы бөлөкөбөт деп коебуп, ошого аралаштырып иштетишет деп. Чымы жалганбы? Жок, Негизи шамсас. Сиздерде жок да, шашлык жок. Негизи ошону айтам да, ошол чымы жалганбы? Сиздер билесиздер да, буну нанды чогултуп анан бирөө аны алып кетип ошол шашлык бышыргандар кошуп бышырбайбы? Жок, негизи ошондой болушу мүмкүнбү? Комментарияга жазып атышат да, элчи. Монту бар экен. Мына манты бар экен. Нержевикабы? Ооба, нержевик. Таза экен го. Таза. Анан алдыгыңар эмне анан? Дагы бир Мына бардыгыңар бар, мына таптаза экен го. заказ берип койду, ал келди. Мына тазаны таза эле дейбиз, бар экен, таптаза, нержевик экен, мына мантичницага турат. Ооба. Эми бул таза, бирок бул жакта турат иштетиби. Дараңар, даржаңар мына. Манты пишкен көрсөтөбүз мына. Көрүңүз. Ben komşu. Ой, машалла. Нал башка экен. Наркында уже нima qilib chiqarib, yana bitta zakaz qilib ichkilarni. İşten çıkıp atar. Олорду ыргыт бериңиздер эми. Ооба, ошо заказ бердик дагы. Нал башка экен. Ал келип атат дагы. Өтө сону. Мына нержевик экен бардыгы. Сону. Listadan zakaz Бышышы тамактын өзгөрүлбөдү, дамы алдыгы менен мунун Өзгөрдү. өзгөрдү. Жакшы жак өзгөрдү. Ооба.
kim boyunca rıhtınızlar ama bu ya. İki zakas mayın desem, bir tane kalktım dedi, keyinki cumada salam dedi. Oldu. Bu ne yapka? Nomer hadi mantişnisi olanda mantişnisi Keyingi öyle. kelgan Şunlar hoş gerek. 8 talik bu 12 talik. Aldığınız mı ya aşol olduğunuzda aşol. O 12 ikinci kela. Bu 12 talik. Nerge keyingisi 8 talik kilit. Açınızçı şu an. Aç. Maraktan öç. Çaldırç şu an. Bana cevap verin. Bana hoş diye. Fazla yüzün gördü abi. Bravo. Emi bir yerde abiyet uağında zapara olup dedi. Eldim bardım şu yerden mantının yaşı görgönde emeşi yere geldi. Tam hem bular akçan sat atıyor da. Sizlerin müdürlerini bağlataslar şu yerden emge kıl bravo. Zalga gömülür taptaza tamak verişinize gerek. Buna al mümkündür et. Buna çok bulunuzlar. O temir okşaydı. Ha zam basket karamız. Bağlası keyinki cuma bu çok olur. Çok bulu olandan koyuyor da. Ağabey tazalığa gömülürünüz var. Şuradaki kimi rast gelir? Öte son. İlgilik. Erkeler kafanızlarga bereke. Çerçinizler. Halatlarda appak giyseniz ne jılaysınlar. Appak. Sanın bulat he. Görgen adamlar kuanakta. Sizge meyle kömürde oturgan adam bolu öyle. Bulcağın göçü bunu al. Tamam el tamaktan kanca kıza. Assalamu aleykum şekter. Tamamına sağ olsun. Mantığındayken ne yapın? Ömer Aydın deyip komontuna şunlara. Taza gene bulacaklar. Assalamu aleykum. Tamamdır da tutun. Mantığındayken. Bu pazardın içinin mantıkana degen aşul zakırıtay va mömödönüş satkan pazardın içinde mantıkana degen bolчуна geldik. Elden сұранış oyunca. Tazalık emi bu yer qanday desek? 10'dan 5. 10'dan 5, 10 baldan 5 bal. Emi hazır жанакы эмени мантичнисаны современный коюп тур көрдүңүздөр, нержевигадан. Экинчисinde алып келебиз деп атат. Бекилерди ыргытып салса мощный. Өтө сон. Bu жақта аш бар дейді. Ашқа келеміз сен. Сақтасын. Шефтер, ассаламалейкум. Амансыздар мы? Жұрттар мы? Жұма алейкум. Жанды сүзді. Fatma kim o hatta? Tekşerici geldi mi? Geldi. Tekşerici. Tekşer doğru. Turele, narasını çok mu? Şef, ruhsat mı girerelim? Ruhsatınızdan mı gireyim ha? Ama bekleyim, narazı olup duruyor. Yok, narazı benim onlar için remont yangi mana uğram mana izleyme. Mana uğram mana. Komenterinde sizlerdi жазып тұр да. Şoğa geldik. Batışlarından aş var dedi. Remont har bir hafta koygan olur yüzbey mana. Çorbalarni hamma yo'q. Silih mana qildirdim, yangi qilib uchaman. Hamma yo'qdi mana. Taki onu qilib endi oshdim o'zi. 2-3 kun bo'ldi. Bundamadagi şorpada sala öresizler. O na sho'rpa, osh. Porsoy osh bu. Nomer 1 bazardagi Mujek. aş şu yerde. Şuta mana. Emi Bo'ldi. elin sözü de bu. Elsinchi el tarazı. Bo'ldi. El dediyse şu uqqanımızda aytib o'tamiz da. Nomer 1 mantık en bu yer. To'g'ri. Yok tazalık 10'dan 5. Bo'ldi gap. Современный emin olib kelib qo'yib tur mantının canını pişirib. Gap yo'q. Eskisini ırgıtamiz orada. Başlayacağız inşallah. Ustak top. Tazalık biraz göngül bulunuzda. Kanatlandırarlığı emas. Ha bu. Tazalık kanatlandırarlığı emas. Samovar endi osh. Naşol görünüşler yok bolsa, o yerin açık ekeni, açıktan çam көп bat bolar. Бұл жердің içine mına namday tegiz qilib qo'yganingizlar yaxshi da. Emek Bakı Noqattın işçileri aslında постоянно işlegende şu yerге gelip, çayxananın oydun kuyruğuna jasalgan aş, çayxana aşı, porsuy birle şu yerde satılат eкен da. Şondan ulan klientler көп eкен. Şunu adamlar öz qil deydi da. Бұл дептір жасап тұрсыздар, бірақ тазалыққа көңіл бөліп қойсаңыздар болды. Тазалыққа мынау жерге конкретно. Сіздер елді қалыпты тейлеп отырсыздар да. Мынау жерді соның бұл кафелді чаптап, аппақ қылып, қазандарды жаңылып тазалап, химияменен 6 секунд қой бұл жер тазалап қойды. Таптағы тазалап қойыңыздар болды. Атақ еме, біз как öyle айтамыз. Қазаны таза дейбіз, кирди дейбіз, елсинчи ел тараздап, талап тақпау ұйтқан аңғы күйермандары. Adamların mağlulanma. Shunchalik
Jolga solib borayotgan shu afsizmalar deysan. Tur ele qabul alasizlar, narazichilik yo'q. Oy, xudo saqlasin. Malades. Shunday o'g'ilni yaxshi, rahmat cho'q. To'xta, mana shu ikkovi bittadan bir pul, yarim postdan oshirib ketdinglar. Irgizbay. O oqsoqollarni biz tartib qo'yibchi. Bo'ldi, ertaga keladi. Yo'q, bugun hozir chicha solaylik, ertadan keladi. Yarim postdan suzmasalar bo'ladi. Az bir oqsoqollarda biz Oqsoqollarni bir tort. bir suyla. Oqsoqollarni bir uyg'aylichi, ha? Assalomu alaykum. Yaxshimi? Tamom qanday ekan? Noqatning sekretni oshxonalar, chayxonalar ekan-da. Shefter, assalomu alaykum. Omansizlarmi? Yaxshimi? Shu rahmat o'zingizlar. Tamoqingizlar tatdingizmi? Çay içemiz. Kirchi oqsoqol. Chayxona jo'nda qanday o'y do'stlar? Bismillah. Günün yaxşı bo'lsa biz Rahmat. yaxşı bo'ladi degan Bayramingizlarni hadislardan qulay qilinglar. Qur'onning duoini ochib, cho'g'ilib, bir-biriga maslahatdan yaxshi yerda aytib, duo qilib o'tiramiz Allohning inshaalloh. Sizlarga shunkalarga nima otonom bitasini barakasini beradi Alloh. Yaxshi. Sağ ol. Manavi yerdagi osh Aha. No'qatda bunday osh yasagan chayxona yo'q. Aha. Nomer 1 shu yer. Aha. Sen jasagani sapati bo'yicha boshqa yoqda ham jasaydi. To'g'ri. O'shaning uchun shu yerga Esinchi e'tiroz deyil bilet, azır. Olsa Sizlerning o'yingizlarda uqqaningiz yaxshi-da. Sizler chindiqda aytasizlar ham oqsoqollar. Mana büyük oqsoqollar o'tirasigan sizlar Allohim sizning yaxshingizlarga jeteli bizda Alloh yaxshingizga ömrünüz rizqingizni Alloh bereke versin. Cuma günü bayramda kebir oqsoqollar çay içip o'tiradigan, onu yaxshi ko'radigan. Kebiri sizlarga o'xshab bundan jo'ralar kelib, osh yeb o'tirgan yaxshi ko'radigan. Aş nomer 1'de uqtum. Sizler daha ana aytib otasızlar da. Tazalıkka biraz göңүл buluş gerek ekan. Prosto bu yer. Kukunyаны жаңылаш керек ekan. Жакшына кылып, кукуняда кичине маселе бар экен. Анткени сиздер акчага сатып алып жеп атасыздар да. Туурабы? Биз акчага сатып алып жеп атабыз. Демек, тазалыкка көңүл буруш керек. Талап кылганга акылыбыз бар да. Bekер жесек, bekер берсе унча албайбыз. Бергенде рахмат деп кетебиз. Акчасын берип атат, улар үйлөө багып атат. Ошого жараша биз талап кылсак болот тазалыкты. Ошол биздин максат эми таза болсо, тазалык бар жерде ору сыркоо жок болот да. Береке болот тим бойло аксакалдар. Анан элдин үнүн угалы деп бүгүн атайын комментарийга жазып калыптыр да. Комментарийга жазуу боюнча ошол София деген лагман барды да жетишкен жерге барып тартабыз. Мына эл досту айтты, мантыны, мына ашты айтты. Шуларды акырын эми көп экен. Кафе Ноқата 400, Ноқата районунда 409 официально катталган кафе бар экен. Мунун бардыгына кирип качан успет этип бүтөбүз. Күнүгө чыгарып атабыз. Тартылгандар успет этилбей да жүктөлүп. Кыска кылып жүктөө аракет кылып атабыз. Аким менен, мэр менен жалпы эле Ноқаттын көйгөйлөрүн чагылдырганча, YouTube'га жүктөгөнгө жетишпей калып атабыз да. Ошого тамагыңыздар тартып бир дуа бериңиздер бизге. Талант экөөбүзгө, талант YouTube каналынын күйөрмандарына. Mana şu bizi de hepsiniz. Sana ömrün uzun olsun, rızkın melek olsun. Amin. Mana şu yerden aşın avukat boyunca birinci orunda. Amin. Mana şu cuma okuyan cumalarımız kabul olsun. Amin. Mana şu aşk havaların nime niyetinde olsa niyetini Allah getirgen olsun. Mana şu cemaat özünden tünç bilayım, daima tünçtüp, daima kursançlıkta olsun. Amin. Allah sizden yaxşılara versin ha. Gireriz azı. Bir aylanıp koyduk. Anam göğe. Hayla gireriz. Hayla gireriz azı. Aşka gelsin. Oğlum kirli oldu da ona. Az geleyim gayra. Bunlar konmaz yeri var. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmat. Allah razı olsun. Rahmat. Muhatına bu otu Kaçıp yok. Kaçıp mayıkleşmeyi de sorularınızda cevap vergisi gelmeyi de. Keyinki videomu gördüm de. Hazır gelem dedi anneler oraya kaçıp etdi. Kaçıp etip aldığı ana madaniyetli oldu. Özü madaniyetli Pazarlık, pazarlığın yaşına karar verdiler. Rahmat aksakal. Allah razı olsun. Kolda durumuzda. Rahmat. Rahmat. Selamun aleyküm. Amansız. Aleyküm assalam. Ana bir kaynatazı ham tortib qo'ygan ekan. Kaynatan sho'rib chiqadi. Aleyhisselam. Amansız. Amanızlar tatlı olsun. Yaxşı vardığı hava qanday? Yaxşı, ma'qul, tinch bo'lingizlar. Kaynatazı tortib qo'yib, Irgizbay o'tirib turasiz. Bol, azır. Kaynatazı tortib qo'ydim. Hurmatlı mekendeşler, bizning maqsad Noqatda tazalıkka көңүл burulsa degan negizgi emedi. Тазалык болгон жерде ору сыркоо болбойт да. Тазалык жок жерде ору сыркоонун бардыгы. Азыр ору бар да. Азыр орусаң 15-20 миң акча кетет азыр больницага түссөңчү. Бардык нерсе кымбат.
Халайык калк ошол биз тазалыкка көңүл буруп кафелер тартып чыкканда комментарийга жазып атат. Кайсыл жерди тартышты? Ошого карап туруп биз келип атабыз. Сиздердин суранышыңыздар менен биз келдик. Мына азыр мына шеф өзү айткандай, кандай кафе дедиңиз бу жерди? Кыргыз Өзбек bir tuğan kafe, çayxanası. Ekovi bir tavakta aşı jeydi. Ооба. Киргизбей. Mana көзүбүз биле. Бул чындык. Анткени бул жакта өзбек кыргыз отурат. Анан бул жерде номерлер көп экен. Секретный жерде экен. Бирок тазалыкка көңүл буруп коебуз. Ол söz yok. Tozalıq ремонт көrdүз. Дагы bundan ham sonu кылып. Шунда кылып бересиз. Аксакалдар эми жакшы сөздү айтты. Номер айдын деп разы бет. Аксакалдар айтып атат, номераны аш депчи. Анан бир эле ушул жерде пор суу сатылат экен да. Бир гана обедте. Ишиңиздерге ийгилик, тапканыңызга береке. Биздин жаман оюбуз жок. Сиз айткандай, чындыгында биз тилибиз, динибиз бир. Кыргыз Өзбек ушул жерде туруп өскөн, биздин мекенибиз Кыргызстан. Eskiden bu yerde bir tavuk aşı yegenden. Вот именно. Сондуктан өлкөбүз бир, эли журтубуз аманчылыкта, тынччылыкта жашайлы. Кыргызстан өнүгүшүн жалпы салым ошол, бизди туура кабыл алып ушул тазалыкка эле көңүл бурсаңыздар, биздин сиздерге Ondan daha toza kılan. Allah razı olsun.